Ya Rasulullah mutuah Nabi Muhammad Genasir Rabbi Nabi akhir mu'jizat Ya Rasulullah mutuah Nabi Muhammad Genasir Rabbi Nabi akhir mu'jizat Dalam selawat takkan berjentanya umat Lam betaturi anak Nabi tafamha selawat takkan berjentanya umat Lam betaturi anak Nabi tafamha Bandum tanya betaturi wahirakan anak Nabi natujuh robuna tafam Bandum tanya betaturi wahirakan anak Nabi natujuh robuna tafam Allah dalam tujuh pedro inong hero agam yang pun kasim dua Abdullah wahai daulan Allah dalam tujuh pedro inong hero agam yang pun kasim dua Abdullah wahai daulan Hai Ibrahim menengai cucut bale ampun Bandum tanya betatu wahai adik lun Hai Ibrahim menengai cucut bale ampun Bandum tanya betatu wahai adik lun Demanyang inong siro Fatimah siro Zainab siro Ruqayyah dan Ummi Kalsum binti Muhammad Demanyang inong siro Fatimah siro Zainab siro Ruqayyah dan Ummi Kalsum binti Muhammad anak Mbak Tuan Siti Khadijah Bandung Namra Ibrahim nama anak Mbak Gundeknya ke Sira anak Mbak Tuan Siti Khadijah Bandung Namra Ibrahim nama anak Mbak Gundeknya ke Sira nyan ke anak Rasulullah berdosa menyanjut berdaja bertamruna Allah nyan ke anak Rasulullah berdosa menyanjut berdaja bertamruna Ya Rasulullah mutuah Nabi Muhammad Allah genasir Rabbi Nabi akhir mu'jizat Allah Ya Rasulullah mutuah Nabi Muhammad Allah genasir Rabbi Nabi akhir mu'jizat Damu selawat takkan berjetanya umat Lam betaturi anak Nabi tafamahan Damu selawat takkan berjetanya umat Lam betaturi anak Nabi tafamahan Allah Lam betaturi anak Nabi tafamahan